प्रथम शुभारंभ गेट এটা হচ্ছে অখণ্ড নাম মন্দির। आज लोक संक्रांति जो आज लोक बहुत भिड़। धन कौन खेचु दीप दीप कौन करू कौन करू दीप हाँ हाँ दीप रख से धन धन बा धन धन बा धन धन कौन है तुम कौन मागुच से दीप धर फूल धर ठाकुर ये ठाकुर ये समाधि गुगु कौन कर गुगु गलुचु कहीं तो मानसिक थिला बोली हाँ मानसिक थिला बोली गड़ुचु गड़ भल गड़ गड़ुनु सियाड़ कड़े जाऊचु सेती दाव पलया सेती दाव पलया मो पुओ पड़ेबनी बा गुगु कौन कर पैसा देलु से देल तो पलया 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 सैला गुगु जीवा जीवा एटी रहिब आ घर को जीवानी हाँ ये रहिब कड़े कौ मंदिर बुलिया गई देख लानी ठाकुर देख ल हाँ आउ खाई कौन खाई आइसक्रीम खाई खाई न आइसक्रीम खाई चलो जुआ चलो गुगु धीरे धीरे चलो गड़ुच कहीं ये हूँ केशव बाबा बापा माँ मंदिर।
ଏଇ ଗୁଗୁ ବୁଲି ସାରିଲାଣି ହଁ ସତରେ ଠାକୁ ଦେଖିଲ କଣ ଦେଖିଲ ସିଟି କଣ ଧନ କଣ ଦେଖିଲ ଏ ମମି ଆଇଛି ଦେଖିବାକୁ ବା। ଲକି ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି କେବେ ଆସିନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଛି ହଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ କଣ ଦେଖିଲ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବଇଛ ମୁଁ ବଢିଆ କହିଲି ମୋ ଭଳିଆ କେହି କହିପାରିବେନି ଆଉ ମମି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆଇଛୁ ବୁଲି ପାରିନି ବଇଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ ମାମୁଙ୍କର ମମି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୁଗୁ କଣ କରୁଛ ସେଠି ସେଠି କଣ କରୁଛ ବାଲି ସାଙ୍ଗେ କଣ ଖେଳୁଛ ସାନ ଭାଇ ଯାଇ ପଚାର ହଁ? ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଖିକି ବଇଛ ନା ବଲ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ବଇଛ ଟୁଟା କଣ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛୁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛ ହଁ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ କଣ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଗଲା ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି କି ଆଉ ଶୋଇଛୁ ଶୋଇଲୁଣି କାହିଁକି ହଁ ଯିବାନି କି ଯିବାନି ଏଇଠି ରହିବା ଏଇ ଘରେ କୋଉ ବାର ରହିବ ଏମିତି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ନା ଏମିତି ଧରନ୍ତୁ କାଇଁ ତୋର କଣ ଏଟା ଫୁଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆସିବ